Men sin kong kabadai ka arsan tarik ubnai Oktober usnam arajar arpuway une foreign minister cakari China Wang Yi ulalai cepo katakan nong ba Doha hapo katakari Qatar melikendo ikitiki nong yalam cakasang Taliban barkam tamu te u leader bakartang u Abdul Mullah bade leader cakasang Taliban une u foreign minister cakari China Wang Yi ulai keren bakari China kanyarap yakari Afghanistan hakabai dai ban rebel dan ban snabi yang kijing kisam kijaka puta ki surak ke linti singkir hapo kari Afghanistan hadien bakatma kalajiah pedangki Taliban bakisipai jo kari Afghanistan hakini ki benai ki baladap jaunus nam arhajar arwe bacu syuru ne u foreign minister cakari China Wang Yi ulaang baki sarkar baper cengkiri hakalang sedang cakap pertai menta ki ladai banyak trailang bat kini ki Taliban namar bagi ki Taliban menta ki ladai ki beriau lene ki sarkar jang kategori Afghanistan berhadin bakal ke meeting kalawai utai leader cakasang Taliban ulalai ban ai kublai kado utai foreign minister cakari China Wang Yi ulak keren hu maka Taliban dalai kanum ailat satia yakino kiri kibat temu ban pen mensau dan pen jula yakari China berhadin cakap jadi sapria cakap kubur menta kalabu cuma yakari India jong